Ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza mwese bahisemo gukurikira Izuba News TV. Uru ni urubuga rukugezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo ugiye kuyakugezaho. Ndi Claude Hategekimana. Rurageretse hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika bapfa Rwanda. Ese bihagaze bite? Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashinja iki ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika? U Rwanda se rwo ruzamo rute? Umutwe wa 23 watangaje ko wahanuye indi drone ya FARDC ku munsi w'ejo. Ese nibyo koko ibitangazwa na M23 ko yahanuye indi drone y'intambara ya FARDC nibyo cyangwa sibyo? Nabyo urabimenya mwaya makuru ngiye kukugezaho mu buryo burambuye. Kugeza ubu kandi rurageretse hagati ya Wazalendo n'ingabo za MONUSCO. Ababo barapfiki muri iyi minsi, barapfiki MONUSCO nabo Wazalendo bihagaze bite? Nabyo ndabikubwira muri aya makuru. Ibihugu bikomeye ku isi bikomeze kotsa igitutu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyisaba kwemera ibiganiro na M23. Ibyo bihugu ni ibihe? Ese ibihugu bigamije iki? Ni iyihe ngingo biri guha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibashe kwemera ibi biganiro? Naho abayobozi bakuru b'ingabo za Kongo barimo Minisitiri w'Ingabo Jean-Pierre Bemba n'umugaba mukuru w'izi ngabo za Kongo General Christian Chiwewe ubu bari mu mujyi wa Goma. Muri aya makuru uraza kumenya icyo bano basirikare bakuru bayobora ingabo za FARDC baje gukora muri uyu mujyi, mu gihe mu nkengero zawo hakomeje kuvuga imirwano. Umutwe wa 23 uhanganye bikomeye na FARDC n'ihuriro ryabo. Byinshi urabimenya muri aya makuru ngiye kukugezaho muri aka kanya. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yijunditse impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF nyuma yo kuyishinja gufata nabi abafana b'ikipe y'igihugu ya Kongo. Umwuka mubi hagati y'impande zombi wadutse ku wa gatatu w'iki cyumweru mu mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza ry'igikombe cya Afurika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatsinzwemo na Cote d'Ivoire igitego kimwe ku busa. Nyuma y'uyu mukino abanyekongo batangiye kwikoma televiziyo ya Canal Plus yawerekanaga bayishinja kwirengagiza nkana gutunga kamera mu bafana ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bafite ibyapa biriho ubutumwa bwamagana intambara iri kubera muri iki gihugu cyabo ivuga ko yashojweho n'u Rwanda. Abakinnyi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uwo mukino batambukije ubutumwa bunenga amahanga kuba akomeje kuruca karumira ku cyo bafata nka jenoside iri kubera mu gihugu cyabo. Ubutumwa bwanaraye bunatambukijwe n'abaminisitiri bo muri guverinoma ya Kongo. Canal Plus nyuma yo kotswa igitutu n'abanyekongo yasobanuye ko amashusho y'igikombe cya Afurika yitambukaho CAF ariyo iba yayafashe hanyuma ikayongeramo commentaire z'abanyamakuru bayo. Iyi televiziyo yagaragaje ko idakwiye kuryozwa kuba itarigeze igaragaza abafana ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko atariyo yafataga amashusho y'umukino. Guverinoma ya Kongo yo biciye muri minisitiri wayo w'itumanaho Patrick Muyaya yijunditse CAF ndetse inatangaza ko Leopard ihagaritse kwitabira ibikorwa byose bifite aho bihurira no gufata mu mugongo abafite ibibazo bitegurwa n'iriya mpuzamashyirahamwe. Patrick Muyaya mu itangazo yarayasohoye mu ijoro ryakeye yavuze ko Perezida Felix Tshisekedi yamagana gufatwa nabi ko abafana ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bagiye bija kureba umukino wa kimwe cya kabiri kirangiza cy'igikombe cya Afurika wahuje Cote d'Ivoire na Kongo. Yavuze ko aba bafana bahawe imyanya mbarwa yahagenewe kwicara abanyacyubahiro, ikindi ngo bakaba baraniganywe ijambo ubwo bashakaga kwamagana icyo bita igitero bashojweho n'u Rwanda. Ahangaha akaba yaravuze ati mu rwego rwo gusubiza kuri iyo myitwarire igayitse, ikipe yacu y'igihugu ntabwo izongera na rimwe igaragara mu bikorwa bigira bo byihanganisha bitegurwa na CAF kugeza mu gihe kizatangarizwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yamaganye televiziyo ya France 24 ishinja gutangaza ko ubutumwa abakinnyi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batanze bwari ubwo kugaragaza ko igihugu cyabo gikeneye amahoro ngo kandi atari byo. Tukiva muri aya makuru reka duhite tunyarukira muri M23 aho uyu mutwe watangaje ko hanuye drone ya kabiri y'intambara yo mu bwoko bwa CH4 ya FARDC iri muri eshatu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari cyaraguze mu Bushinwa. Ni amakuru yemejwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka. Mu mezi make ashize nibwo FARDC yatangiye kwifashisha ziriya drone z'intambara mu kugaba ibitero ku birindiro bya M23. Uyu mutwe ushinja igisirikare cya Kongo kuba cyarifashishaga izi drone mu kwica abaturage kibifashijwemo n'ibikoresho bya MONUSCO. Ubutumwa bwa Loni ushinja kwica amasezerano mpuzamahanga ndetse n'imyanzuro y'akanama gashinzwe umutekano ka Loni. Drone ya CH4 M23 yahanuye yiyongera ku yindi nkayo uyu mutwe wahanuye mu kwezi gushize. Ibi bivuze ko FARDC isigaranye drone imwe muri eshatu yari yaraguze mu Bushinwa mu mwaka ushize wa 2023, mu gihe ibyatangajwe nayo 23 ko yahanuye drone ya FARDC ku munsi w'ejo byaba ari byo. Gusa kugeza amaginga y'igisirikare cya Kongo nacyo ntago kiranyomoza aya makuru yashizwe hanzwe nayo 23 avuga ko yahanuye indi drone yacyo.
Ku rundi ruhande imitwe yitwaje intwari ibarizwa mu kiswe Wazalendo irashinja ingabo za MONUSCO zo muri Operation Springbok guta ibirindiro byazo zari zashinze ku misozi ya Murambi mu rwego rwo gukumira inyeshyamba za M23 kuva ku wa gatatu w'iki cyumweru. Aba Wazalendo bakaba bavuze bamagana MONUSCO muri ubu buryo: twamaganye ku wa gatatu ko MONUSCO yasigiye ibirindiro byayo bya gisirikare ingabo z'u Rwanda nta muntu numwe wigeze atwizera. Uyu munsi ku wa gatatu itariki ya 9 Gashyantare bagenzi bacu bagiye aho hantu bazi ko MONUSCO iri ku ruhande rwacu bakomerekejwe n'ingabo z'u Rwanda zari zifite ibi birindiro. Ibi byatangajwe n'umurwanyi ukiri muto wo mu mutwe wa Wazalendo. Umwe mu begereye MONUSCO we avuga ko aya makuru ari ibinyoma, agashimangira ko MONUSCO ishigikiye leta ya Kongo. Ahangaha nawe akaba yagize ati: ibi ni ibinyoma rwose, MONUSCO ikorana bya hafi na FARDC ndetse iyishyigikira mu rwego rwa Operation Springbok mu rwego rwo kurinda umujyi wa Goma n'umujyi wa Sake. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 Gashyantare 2024 saa 4:25 igisasu cyaguye mu mujyi wa Sake mu gace ka Bikari ariko ntacyo cyangije. Amakuru aturuka mu gisirikare cya Kongo yavuga ko izi ngabo zirimo kurasa ibirindiro bya 23 mu gace ka Nenero, Marehe na Kiuli. Tukiri ku iki kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo aho umutwe wa 23 uhanganye n'igisirikare cy'iki gihugu n'abafatanyabikorwa bacyo, Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iyi ngingo ikomeje kotswa igitutu n'ibihugu by'ibihangange ngo yemere imishyikirano nk'umuti w'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni intambara ingabo za Kongo zikomeje kurwana n'umutwe wa M23 nyuma y'uko Kinshasa irahiriye kutazigera igirana ibiganiro n'uyu mutwe yahisemo kugerageza kwirukana yifashishije ingufu za gisirikare. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatanu yaburiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ingufu za gisirikare zitazigera na rimwe zikemura amakimbirane ifitanye n'uriya mutwe w'inyeshyamba za M23. Ububiligi bwavuze ko igisubizo cy'amakimbirane yose uko yaba ameze kose kitagomba na rimwe kuba icya gisirikare. Ni ngombwa ko ingufu za diplomasi biciye mu murongo w'ibiganiro byo ku rwego rw'akarere zisubukurwa, hanyuma abo bireba bakagirana ibiganiro byubaka bagendeye ku mbaraga zikomeje gushirwamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki ni igihugu cy'Ububiligi kibitangariza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu cy'Ububiligi kandi cyasabye ko imirwano ikomeje kujya mbere mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ihagarara nyuma yo gutuma ababarirwa muri 2,500,000 bava mu byabo. Ikindi gihugu giheruka gusaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya mu biganiro ni Ubwongereza bwavuze ko bwiteguye gushyigikira impande zihanganye kugira ngo zijye mu biganiro mbere yo gusaba ko ibiganiro bya Nairobi na Rwanda bisubukurwa mu rwego rwo kureba ko amahoro yaboneka. Ibi bihugu byiyongereye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa na Israel biheruka gusaba Kinshasa kwemera kuva ku izima ikemera kwicara nayo 23 bakagirana ibiganiro. Dukomeje ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, nuko ubu Minisitiri w'Ingabo akaba na Vice Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba ari kumwe n'umuyobozi w'Ingabo Christian Chiwewe basuye umujyi wa Goma kuri uyu wa gatanu aje kureba uko umutekano wifashe. Baje muri uyu mujyi mu gihe urugamba ruhuza FARDC na M23 rumaze gufata indi ntera, aho mu duce tumwe na tumwe dukomeje kuberamo imirwano ndetse hakikangwa ko uyu mujyi nawo wafatwa n'aba barwanyi ba M23. Jean Pierre Bemba na General Christian Kiwewe bari kumwe na bamwe mu bandi bayobozi baturukanye Kinshasa ndetse nabo yasanze muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, barimo General Major Peter Chirimwami, guverineri w'iyi ntara. Minisitiri Bemba na General Chiwewe bari kumwe na bamwe mu bandi bayobozi baturukanye Kinshasa ndetse nabo basanze muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, barimo General Major Peter Chirimwami, guverineri w'iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Basanze ubuyobozi bw'iyi ntara bwari bwasabye abaturage kwivanga mu mirwano ihuza impande zihanganye mu rwego rwo kwigizayo abarwanyi ba M23 ngo badafata umujyi wa Goma nyuma y'uko imirwano yari imaze iminsi ku marembo y'uyu mujyi. Ntibiramenyekana niba Bemba na Chiwewe bazanye amabwiriza mashya y'urugamba cyangwa niba baje nk'intumwa ya Tshisekedi mu gushaka ibiganiro. Ni mu gihe kuri uyu munsi humvikanye imirwano mu duce dutandukanye nka Mushaki, gusa ntabwo yari ikanganye nk'iyari imaze iminsi habera hafi ya Sake no mu tundi duce tuyikikije. M23 yo ikaba ivuga ko FARDC ikomeje gukora za bombardement yifashishije za drone na za Sukhoi n'intwaro zirasa mu ntera ndende, ariko M23 ikaragaza ko izi bombardement ziri kwibasira abaturage, mu gihe FARDC yo ikomeje kuvuga ko iri kwibasira ibirindiro bya M23. Mwakoze gusoma ku nkongoro y'amakuru nari mbazaniye. Nitwa Claude Hategekimana. Ciao dusubire mu makuru yacu y'ubutaha, mbasaba gukora like, share na subscribe kugira ngo ayo makuru yacu ajya kugereraho igihe.